Assalamualaikum, salam ni balon kewarih kaum syedara lingkang melabur kuda pucungan kampung doa ni balon bersejahtera. Jak mesaho hai rakan mesaboh bare ke Bupati Aceh Barat tanyo pilih Tarmizi SP gonyo getanyo pe bek megese ta dukung bermehasih du kewaki anak muda Syed Fadel Citka mekri citka cocohan bimbang le kaserasi got ngon budi glelam hati ngon ulama gedua gebet sajan sabi ngon ulama gedua gebet sajan sabi pun di kampung yang ditunong to binegle roh uku tangan di pasitongan pantai Tama sapata dukung Tarmizi SP ke Bupati Aceh Barat Bera Gule. Duta kalon bukti nyata gepelahe Oge mebocit ka betoi ate gare Rata gampong bang Tarmizi saware roh ubanda gepeti mang urang sakit Nyona PT yang meula gok nyan gede jejak use Dumnan gejaga maruah Aceh Barat begok rele Jina tanya sapu pega sapu kenan sapu piki Tarmizi tanya pelepah ke Bupati yang matang Kewaki anak muda Syed Fadel Kamu kicik kakon yang bimbangnya Serasi kat membudi gelam hati Ngan ulama geduk gebet sajan sabi Ngan ulama geduk gebet sajan sabi pun di kampung yang ditunong to binegle roh uku tangan di pasitongan pantai Tama sapata dukung Tarmizi SP ke Bupati Aceh Barat Bera Duta kalon bukti nyata gepelahe Oge mebocit ka betoi ate gare Rata gampong bang Tarmizi saware roh ubanda gepeti mang urang sakit Dona PT yang meula gok nyan gitu jejak use Dumnan gejaga maruah Aceh Barat begok rele Jina tanya sapu pega sapu kenan sapu piki Tarmizi tanya pelepah ke Bupati yang matanggi memanfaatkan momentum pesta demokrasi dalam pilkada mendatang untuk tetap hati memilih bersama Tarsa di Kuala Ben nasi bapak gini jabun di